Cut, bagaimana hati Kak Cut sekarang setelah mengenal Yesus? Wah, luar biasa, mempunyai kedamaian. Luar biasa mempunyai kedamaian. Kak Cut, apa firman Tuhan yang membuat Kak Cut begitu luar biasa terhadap kekristenan itu? Karena firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Dan di saat orang memaki kita, kita untuk mendoakan dia, berkatinya. Itu luar biasa. Ya, di agama kita ada Kak gitu. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyan baik nak dengar kata-kata si penyan karena si penyan yai pegah lejih ijih jiplung dari Islam karena jicu celeng semejit di Darussalam matang gelumpang dua. Pesangan selatan jih urang Darussalam lung urang Tanjung yang kan sabau kecil dua lung cu gampung dua lung. Di si penyan barokan irawut-rawut purih pejampu. Han sepeng menyambut rawut puri pejampuh 5 rebe saboh di bak mathanyan pejampuh puri. Oleh nyan si pen nyan segalom meninggal almarhum Bang Pun Cage ijih naik pakai le penjurusan le Cage ke penjurusan bahasa karena ijih carang bahasa Arab. Ipakai le Cage. Yo matham naik Cage ijih le peng hi. Jadi ban kahanale almarhum Bang Pun Cage ijih kai cemucu karena hanale ramai kalen peng yang le. Nyamban. Nyan iji awak Darussalam nyan. Awai naik pengaruh awak tegatom anak muda tegatom. Pertama Kristen kali gak cok le Haji Umar. Alhamdulillah. Juno kai pengaruh Kak Cut ngelako Kak Cut teman lam nyamban. Nyan kai pertama ngelo Kristen lagi. Puakai memang jihan. Memang akai ji kamu haram jadah tak tahat nan. Jih ngan awak pedi je yang si janggut putih je kata tak tahat akai. Yang dua yang dari Aceh yang tamang Kristen kepunkan yang perancur dengan Aceh yang ke awaknya dua. Bijeh PKI yang ke awaknya dua. Le tak puai pegah. Ka Injilnya Injil je. Yesusnya Yesus je. Yesus pukama ke? Pegahnya ke pegah je. Kah si kaplung gara kacu celeng semejit Darussalam. Nyamban. Nyok sengaja aku pegah videonya. Nak trok berarti terkadang nak trok dengar kedra ke. Nak katepu. Nyamban. Baik gaduh ke pancur Aceh kah. Baik gaduh ke pancur orang Aceh Mendung. Gara-gara peng leh juta. Kahnya gara-gara hantam ke peng leh dari Pengle makajih kata mang Kristen. Oh nan mentang dari ke.